Sizofunda nje isiZulu kanjalo. Ngibingelele baba nino mama. Ngiyacela bandla sithi honor where honor is due. Siyabonga bafowethu David. I'm honored, I'm humbled. Ngiyabonga kakhulu. Sibashayile izandla bazalwane. Muhle umsebenzi owenzayo. Ayibonga Nkosi. Now, bazalwane sibingelele the fivefold ministry yonke khona endlini kaNkulunkulu. Protocol observed. Ayibonga Nkosi. Abahlabeleli bahlabelele kahle. Siyabonga. I'm not much of a preacher nowadays. Nje lesizini engikuyo sort of a teacher, but ngiyazama uyi-understand lento Inkosi eyenzayo. Ngisho mayelana nomuntu efunda ngamalengiso ngixolela ngakuvephethe. But lendlu bazalwane ngoba umfowethu usexoxa ngemvuselelo, lendlu ibikade ingenje njengoba isinje. Hayi, lendlu ibike yamthwala uNkulunkulu ngaphezulu kwalendlu lesimthwele ngayo manje. Lendlu ibike yathwala uNkulunkulu to an extent ukuthi abagulayo bebephila inyonga bekade isukuma bangaboni bebebona. Lendlu bafowethu yayikade ingenje njengoba namhlanje seyibukeka ingento yalutho, kodwa lendlu ibike yamthwala uNkulunkulu. Lendlu ibike yayithwala inkazimulo. Lendlu ike yaba nabaprofeti beqiniso. Lendlu ike yaba nabapostoli beqiniso. Lendlu ike yaba namanxusa ahlezi emthandazweni. Lendlu bafowethu ibikade ingenje. Ngifuna lento ethi kule keyboard yakho khona ngizosho. Funda Zulu funda. Nalungiseleni. Hallelujah. First Samuel chapter 13 verse Number 19. verse 19. Yeah. Kwakungekho khandi ezweni lonke lakwa-Israyeli ngokuba amaFilisti athi funa amaHebheru azenzele izinkemba nemikhonto. Hamba. Now, lasifunda khona ngoba ngizothandaza kuphela. Lasifunda khona ke abafethu phakamisani mic yami angina voice. Lasifunda khona ke bafethu uIsrayeli ulungiselela ukempini. But le baba ilungiselelayo amaFilisti, the enemy made sure ukuthi kwaIsrael akekho ongabakhandela izikhali zokuyolwa leyo mpi abayilungiselela ukuyoyilwa. Bamile la ku verse number 19 ama preparations enkonzo ukuthi baphuma baya empini bayolwa ne-enemy, kodwa abanazo noma akekho umuntu ongabakhandela izikhali zophuma beyolwa. Basele nezikhali ezincane. Lizoxoxa ivesi leyo nto ukuthi basele nezikhali ezincane. Lezikhali ezincane abasele nazo akekho ongakhandela izikhali ezinganela amadoda azophuma yolwa empini. Now the enemy amaFilisti enza isiqinisekiso sokuthi ka-Israyeli akekho ongabakhandela isikhali sokuphuma bayolwa lempi ekufuneke bayoyilwa. Funda Zulu. Bonke abakwa-Israyeli behlela kuwo amaFilisti. Yebo. Waba yilowo nalowo ukuba alole umese wakhe. Bamba. Now, mangenamuntu ongabakhandela ehla kancane ngoba ngifuna ukuyichaza nje bese ngiyayishumayela ukuthi ngalelelanga kuze ngekho umuntu kwaIsrayeli owayekade engabakhandela izikhali zokulwa, owayekade engabalolela izinkemba zokuphuma baye empini. Bathatha the remnant inosana banayo umpostoli behlanayo bayonikeza isitha lesa bayolwa naso. Bathi sicela nisilolele la kuze ngosuku lwempi sibe nazo izikhali zokulwa. And the question that uDavid anayo mina ukuthi niyolwa kanjani nomuntu osemlolele inkemba yenu, ngoba seniyithathile nini izikhali zenu nayinikeza bona nathi ngicela nisilolele.
nizolwa kanjani nomuntu osolole inkemba yenu nilwa kanjani nomuntu eseninikeza ikhali zenu ngobusuku lwempilo yeza akekho ongathandela ikhali kodwa ikhali ebeyisele zathathwa zanikezwa omubi kwathiwa cela usilolele la good God Almighty bazalwane kunabantu kuleli bandla ikhali zabo seyisele komubi ayisekho kubo abanye banikeza usathane bathi cela usilolele ngizokwenza i-example eyodwa yalele engiyishoyo sekunamadoda kaNkulunkulu avukile ayothwala asekele into kaNkulunkulu kwenze njani ukuthi ikhali bayinikeze omubi bathi cela usilolele la ukuze sizolwa kahle kodwa balwa ngekhali eyingalolwanga uThixo balwa ngekhali ezilolwe isitha abathi bayolwa naso kodwa nilwa kanjani nesitha esilolele inkemba nilwa kanjani nomuntu osewazi amandla inkemba yakho ulwa kanjani nomuntu osewazi inkemba yakho ukuthi ilolwe kanjani Good God Almighty, I'm going to preach it closer ukuthi uNkulunkulu bazalwane ibakunikeza ikhali kodwa ikhali zethu ayingahlali komubi ikhali zethu ayingalolwa awomubi bazalwane ibahlala namhlanje ngizobuza umbuzo ubani odlolela inkemba zenu indumiso yenu yinhle kodwa le nkemba yendumiso ilolo kubani yayiva intshumayelo yakho yinhle kodwa ubani ololela intshumayelo yakho bazalwane funda Zulu waba yilowo nalowo ubalole ummese wakhe nempumulo yakhe nembazo yakhe nesekela lakhe. verse number 22 wathi ngosuku lokulwa. Now on the day of the passion yafika impathe kade beyilungiselela bengenazo ikhali kwenzakaleni izulu ngosuku lwenu wathi ngosuku lokulwa kwenzakaleni ababakho nkemba namkhonto esandleni sabantu. vala iBhayibheli lakho ngosuku lokulwa lempa abayilungiselelayo bephumile beshawula left right and center bethi bayomqeda omubi kodwa akekho owayekade nenkemba yokulwa lempi abayiphumele babayoyilwa amafilisti ikhali awayibuyisanga ngaleyalapha beniyezi ukuthi abayilole kunabantu abanike ikhali zabo usathane nanamhlanje ayikabuyi kodwa bakhona bathi basempini bazalwane kunemndeni ephilile ngoba ikhali lisekho kubo sebayinikeza omubi kunamabandla ahlukana phakathi ingoba abantu abasaphethe ikhali ngoba yethu sawude khona impitsha ukuthi bazalwane nisenazo yini ikhali ezokulwa bazalwane lembe niphumele inekhali zakhona njengoba sisenkonzweni sisempini sekwenzakaleni kuleli bandla saphuma iy'mpilo zethu ifana ngendlela esingene ngayo yingoba abantu abami phambi kwethu iy'khali zabo zilolwe ngomubi. Yenza le point mthandazo bazalwane le ndlu kaNkulunkulu ibinje lento esesiyibona la kusiyi asiyamkelanga lento siyamkele lento kubantu ade behlomile benekhaya kunento exoxa uNkulunkulu uma efika kuJoshua into ebuhlungu uthi Joshua amadoda empafile thatha inkemba ucircumcise lamadoda labafana benza amadoda empi uthatha isikhali uJoshua kodwa ngaphambi kokuthi abacircumcise uthi xomana Joshua go and sharpen the knife before you can circumcise the boys ngoba amadoda empafile Joshua thatha inkemba thatha isikhali sakho uyolola abafana babe ngamadoda empi bazalwane inkemba zanamhlanje ziloliwe yini ebandleni ngoba inkemba engaloliwe iyalimaza ibandla ike nababonekane baphume ibandla liqokozela baphume ibandla hlukene phakathi engangakade kubibona phambili
yethu iyafana because sonke noma sibaningi babeke ikhali phansi. Indumisi khona kodwa ayinayikhali. Intshumayelo ikhona, intshumayelo engenayikhali ibona ngokuthi ayina impact ebandleni. Kunabantu abangena ebandleni babuye befana. Leli bandla lanamhlanje nixolela ukishole kodwa ngizoyikhuluma. Leli bandla lanamhlanje phambi kwethu sokuma amadevil oshipha ngoba abantu babeke ikhali phansi. Sesikwazi ukukhonza namadimoni ngoba ikhali ibekwe phansi. Sekuvuka abantu ama-worship abuye kuphinde no-wrong azohlala endaweni egcwele ahlabelele ngoJehova ogcwele kodwa ngekho i-intercessor oseneyikhali obonayo ukuthi impi kaJehova iliwa kanjena, impi kaJehova ivunyelwa kanjena. Kunendlela yokulwa impi kaJehova webazalwane. Iyikhali zenu sezalo lombani wena usuyalala ungathandazile uvuke ekuseni uzobe kulibiti kanti uhlangananga nonkulunkulu ingoba iyikhali zenu ayibeka phansi. Bazalwane abahlile endlini yesonto abahlile bephethe ikhali elebhayibheli akamsa ukuthi ngelanga bevusa iy'ntonga zaseJerusalema uNehemaya wanele wenza ukuthi uTobiya noSanbalati bayenza uJobhani ibhayibheli bathi bakha bevusa iy'ntange babephethe inkemba beneyikhali. Bazalwane sibavumela kanjani abantu abangenazo ikhali ukuthi bakhe ibandla likaKristu? Ibandla likaKristu lakhiwa abantu abaphethe ikhali ezilolwe kuKristu. Bazalwane yini lesibona manje endlini kaNkulunkulu sekhompithwa ngentshumayelo kanti back in the days when preaching was not even a competition. Abantu babesindiswa ngempela, abantu babephenduka. Bazalwane akuseyilo lento esiyibona manje. Manje yamethuhlosa ukuthi le ndlu ingenje, le ndlu ikade ineyikhali kodwa abantu ikhali bayibeke phansi. Iyikhali ibekwe phansi. Bakhona abami kahle nenkosi kodwa iyikhali azikho. Ngiyakhumbula amadodana abaprofethi mayihambe yogawula kwasukeleka enye yamadodana abaprofethi athi uyagawula kwawikhanda lezemba bekade liphethe. Wathi mayibona ukuthi liwile wayisemeneza wathi no, izembe lami bengilibonekile liwile, akuselonela ndodwa liwile leyiseve. Bazalwane igawula kanjani ngempini izembe lingasekho? Ingakho siphuma sibhobozela, ingakho siphuma sitshe, but you bring back the weapons in the church of God. Usame inkemba ebandleni kaNkulunkulu, usame ikhali ebandleni kaNkulunkulu. Bazalwane ngikanumphela ngifake into kaThixo kanti ikhali zayo lilahlile. I want us to go back and bring back the weapons endlini kaNkulunkulu. Since the days of John the Baptist, the kingdom of God suffers so much violence, and those who take it must take it by force. We are playing 15 minutes on. Bazalwane, sesiyakwazi manje ukuba neyilimi eyifanayo endlini. On the day of the Pentecost, when the Holy Spirit came upon us, umoya bafikela behlela phezu kwabo babhala incwadi yezenzo ukuthi the Spirit of the Lord gave them utterance and wayekade bezwa investigating thoroughly ukuthi imizabo zayingafani. UmGreki wayezomunye ngathi ukhuluma ngenye language yayikade ingafani kodwa lendlini zakhona ziyafana. Nalento nahaya kwenzakaleni kulendlu ngoba iningeje ibekele ikhali phansi. One of the
kababa siyibeke phansi ngikusho lokho ngixolele uma kuyo-offend ngiyayibona le mithandazo ka-YouTube Yebo. ngibuka indaba yasemsebe lapho umama isokhela athi ungcwele bafike bazokushula bazomthandazo kushiwo le bawuqopha bazowuzala nabazalwane tokathi xa kuyona i-copy and paste siyo i-plagiarism akusiyiyo leyo lesiyenziwa ama-technique kaNkulunkulu imithandazo akusaveli imoya oyibhoyile kanti beBhayibheli announce for we know not how to pray but it is the spirit of the Lord who gives us utterance in prayer. Bazalwane kunosize silithole emthandazweni nasithandazi njengabanye nemthandazo yethu ayifani neyabo ilimi ababenazo utobhala iBhayibheli sayingafani ukuthi mayibhalile bezabonakala kubo it was like the tongues of fire kodwa lezanamhlanje ziyabhaptizwa ezanamhlanje ziyafundwa azizakelwe enkosini. Bring back the weapons, bring back the weapons, bring back the weapons, bring back the weapons. Let's say I'm going to shout and closer. Bring back the weapons, bring back the weapons. Shall I have the glory? Bring back the weapons. Let me see my body. Let me have some of the manga boy. Bazalwane ayuhikali ekudakona I hear the sound of the heavy rain coming. Somebody go and tell the hour to prepare his chariots, and I'm here to tell the church, bring back your weapons, for the revival is coming, and the revival is ahead. Good God Almighty, we fight sanibonani bantu basezulwini, sanibonani nebahlala ngegazi, sanibonani nebathoba ngenani eliphakeme. Ngathi angizazi bazonedida nangazazi kangaka. Sanibonani nababethola uphawu lozulu. Ngiyafuna bazalwane.